ba yung tinig ko ngayon? Hello, naka-flash ba yung tinig ko ngayon? Timmy, sila lang naka-flash mo. Timmy. Okay, okay. Timmy, Timmy. Flash mo kayo dito. Zoom namin. Flash kayo. Kinlagyan ba ang panganak ng Pong Espiritu Santo, ing Ginoo manatiliya kay kayo. Kalubulan kong kapatid kang Kristo, pinili na ng Diyos pa at pag-ingkabulan Kay Nicole. at pepabalana kapagilatan ng Espiritu na ban mamintu kang Jesu Kristo layo ng nalinis king pangapisikan king dayana king grasya ampon kapayapan king kekabanda limang paraminggong nilabas si jata ring puso tamo para king kapagmasusyang misteryo ng kaligtasan aging panaming kinutamo iting pamagsadyo depatan tamo king kapaminatan ding dapat amayap pamagpenitensya ampon panalangin ngining penambit mitipun tamo keti ban pagmunan ibulalag iting masusing kapigaganakan kasan metong ning kabilugan abanal akapulungan king Timmy, gapaya focus muna tayo dito. Kristo nilubyambit mong tagumpe king siyudad na ban iganap na yung misyon ang timong Mesiyas ampon talapangabos pang ban pailasa mate ampon subling niya kay itintang tibulayan iting depat ng makakabos at ang tabayanan kaya kambre at panibayong pamilya. Manalangin kamo. O Diyos sa lubos mayupaya, bendisin ang malangaping palaspas at pamanalan mo na. Hingaluin ang matulang ang pakasyat king Kristo ng kalapangabos ang pumaraw. Timmy, pero okay yung kay Pat. At ukyan niya sa aking mong katapatan So, anong naka-flash mo? at misa na ito. Sabihan mo ko sa mga naka-flash mo. Apakiyabutan ang sa aming resting tanawan ng bayo ang kalalanggang Jerusalem. Ayan. Itiyato ang iketo, Diyos, Muna yung king kapaminatan ni Jesu Kristo, Ready ka ng white. amabibigyan ko ng mga garitang king kameto namin para na Espiritu, Ready ka ng manggamang white. inalang ka.
No, flash. No, flash. Hindi naman tabi kayo. Pamamas ang iba't ning mayak kabalita at Bangkang San Mateo. Sige, hawakan ko na. Inyang Jesus milalapit na la Jerusalem at ikwara nin abatsawan ing Betfage, king baitbit ning bundok ning Olibo. Jesus may tubod niya nga duwang alagad at pepauna nala at penabilinan. Munta kayo king balena ababatsawan niyo at karasyo ka rin manakit kayong meto nga gayin dungasno makataliya kayabe ning bisero na. Kalagan nila at ilalaya ka na ako. Nung atimamatang kaya kayo, sabihan niyo kaya ng maestro, kailangan nila at agad nala namang ipabalik. Iti may palyari ban matupad itang ula ning propeta. Sabihan niyo king syudad ning Sion, lawan mo, daratang ing ari mo, mamuyas ke, makasakay ang asno, makasakay ang metong abisero, bisero ning metong agayindong asno. May kolapin ding alagad na may tuburan, at de patanda ing inugos ng Jesus karela. Delare ing asno ampon ing bisero na, at binili ralaring balabal da, king gulod da rin asno, at sinakiya ni Jesus. Ding tutong da kalataw lintang dala, king dalan ding balabal da, kabang ding aliwa naman, may maklilang sa nga karingdutong, at kitkat dala, king daralana na. Ding da kalataw lalakad, makauna bang Jesus, at detang at suking kagulutan, tigmulandang kiliyo. Hosana king anak ng David, panwana ni sana ng Diyos, sing daratang, king lagyon ng Ginoo. Hosana king kakatas-katasan abanwa. Ating niyang kalug ng Isus king syudad ni Jerusalem, ing kabilugan na syudad, may lingongoya. Ningiti, ngarang ang pukutang ding tao, yay propeta Jesus, at tubo Nazaret, Galilea. Naramikiban ding nakalataw, mamantabi kayo. Kaluguran kong kapatading mayak ng balita. Luklok tapo ngini para kayong makuyat mong pamigunan. Good morning po kaya migising tamong marano, pilyanin Santo Rosario, Bankanita, umeta ng mentra, karimpeka banal, yaldo, ning kekatamong liturhiya. The holiest of days in our church liturgy. Tamong maranon, ilaldo, kapamila taniting Domingo ning Palaspas, o Domingo de Ramos, magbiyabe kamo kareta ngang mamantabe king Ginoo, Hosana ing anak ng David. Hosana king kadas-katasan, iya king anak ning Ginoo. This is our plea
to give glory to God. Pero bago tayo naman po yung kwento ng kayakatang kasalpantayanan, in kasalesayan ng kayakatamong pangaligtas. Dakal laretang megong pisang masanting, dakal laretang mekyabe, pero kitang oras a masakit, harapan ng kamatayan, mekola. Pinipladlad, kasindu. I think this is a reminder for all of us for this week. Inumpisan tayong masalese, sadsad tayo. Usal, dapat mo pungening Domingo de Ramos yan. Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, in misa ni ngapunan ng Ginoo, in venerasyon ng krus, ang pangbihilia ng Pasko, hanggang datang tayat sa lubungan ng sala, in Ginoo sinubling media. In nanumang pegumpisan, sa sadsad ang dating katataw yan. What we started, we come to finish until the end. O yan pong kapuso ni kakatamong kasalpantayanan. Manyat sa etitiplad. O rin iting gawa ni ginutamong Jesucristo. Tinggap na pangako ng Diyos ita na iligtas in metoyado pegumpisan iti minarap yung kasakitan, agaman ng kamatayan, at tinanggap yung bayong biye, ban mo naman itamo, itayit na katamo, papunta tingin pa. Kaniti pong kabang pigugunaman tayong bening ginutamong Jesucristo, sana abayan tayo. Emo pong ngeni, tunay kareting darat ang aldo, at mo naman mong ngening Semana Santa, tunay kaba ng dietamo, makyabe tamong kingyening gino, eno ketang lasa, eno ketang kamatayan, but hopefully, all of us will reach that abundant and fulfilled life. Biye ganap, biye payapa, biye masaya, in biye. Ngeni lumakad ka muking kapayapan, kapurian kang Kristo, ing nangagista, antimo ing depatanda, ing kealdan, asinalubog kayo, karing Jerusalem. Tingnan ng Kristo. Amen. Pwede kang gumalaw. Pwede kang gumalaw. Okay, saan Pwede ka kang gumalaw. Palabas na sila guys.
Tuloy-tuloy na. Maya payabak po kaya kayungan kaniting Santa Misa. Pasalamat la po di makatuki. Kapasalamatan da po di Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Norgox Calara, Florentina Albis, Adier David, Senaida David, Fatima Simbulan, Per and Pa Simbulan and family, Marvin Francia Manyalak and family. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayang unabi, lalong-lalo na Teresita Yalong, Isidro Yalong, Arnel David, Adrian David, Benedicto David, Elsie Belarmino, Joaquin Dumapiles, Iluminada de Mapiles, Carmen Manulid, Juan Manulid, Juliana Gomez, Eulalia Gomez, Jaime Gomez, Estelita Gomez, Feliciano Gomez, Simeona Gomez, Elsa Gomez, Ruel Bondoc, Monica Bayotas, Domingo Badillo, Encarnacion Arguete, Juanito Concepcion, Siriaca Concepcion, Gregoria and Adelaida Henson, Elenita Menjola, Pedro Menjola, Consolacion Menjola, Maria Fatima Pionela, Ricardo Pionela, Doming Chan, David Samson, Emmanuel Ginto, Pantaleon Gomez, Julieta Gomez, Susana Soriano, Nestor De Leon Ilagan. Pangaditala naman ding sa Blancaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Ela magamit.
Sanganggang Diyos sa lubos mayupaya, binyeme king meto ketawan ni Yesu Kristo at alapan at busmi, ban maging uliran niya king ganap akakapakumbaban, king pamikatawa ng tawat king pamidaw na king biye king krus, ti paranay malmong kaburian, soban mo king makaibiye patutudigil keka, king kapamilataning pamagitulad mi kaya, at gawan mo kaming matampang mirakayanan king pangasubling may biyena. Itiadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo, mabibiyayang pon magari kambe mo king kametunganing banal Espiritu, manggaman kingalangang ka. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Isayas. Ingin ng Diyos sinanene hindi lako, antimo king metong magaral bangketa mabiyasa kong magsalita. Karing amano minyesi ka ng loob karing matitikal, balang abak gigisingan ako, bakong makirandam, bakong tumingid ang timoing metong magaral. Ingin ng Diyos bikat na ako balugbog. Ako naman, eko tinanggi. Ni eko ya ginulot. Bagkus, inapagkeing gulot ko, karing mamatbat ka na ko. At ding pesngi ko karing pulyot karing balbas ko. Eke kimbilan ing lupa ko, karing palmura at maglura. Dapat enako tatalaban ing pamalmurara. Uling ginin Diyos sa sopan ako. Inya inarap ke ing lupa ko, anting batong pipanasusan balok king eko bibibili king kamuran. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. bakit me paimburisan mo ko?
Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, king kapulungan karem Filipos. Bistaman at sukaya impanga Diyos, makanyan man, ena inangkiman, impanga pantena king Diyos. Bagkus, linubas na ing sarili na, king sablang kamalan, at kingwana ingaske ning metong aalipan. At may kiwangis siya karentao kisablang bagay. Kimpa magkiwangis na karentao, migpakumbabayang may git kareng sabla. At meging mapamintuya, ang gakin tinggap na ing kamatayan kimetong akrus. Dapat in Diyos naman, pinukne king matas matas. At dini naneng lagyong amimigit kareng sablang lagyo, bangketa kilagyo ng Jesus, sukat lang siklod, ding sablang tud, ding kareng banwang, at ding ketiking labwad, at din king lalam ning labwad, at ding sablang dila, sukat dang ipasyag, king Yesu Kristo ya ing Ginoo. King ikaligaya nin Diyos igpa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pamaylasa ng ginuta mong Yesu Kristo, agpang kang matay.
Metong karing labing adwa, ang taong milagyawan Judas Iscariote, meko yat minta, karing pamunto kapari, at nga nakarela. Na nung makasadya yung ibe kanako, nung akwaking intriga kaya kayo Jesus. Bayaranan din at pulong kwaltang pilak. Manibad ka rito, Judas sepe patugot maninton pa magkitagon, para apanganyayane, Jesus. Ngini, king mumuna ng aldoning piyesta ning tinape alang lebedura, ling alagad ng inusus, linapit la kaya at karang kinutang. Nuka rin nyo kami pupuring magsadya para king pipanganan nyo king apuna ning Pasko. May kibat ya karela. Pundalan niya yung metong tao, king syudad, at sabyan niyo kaya. Ing maestro pa sabi na, ing oras kumiras na. Puri kong pagmasusya ning Paskwa, king balemo, kambera ding alagad ko. Ding alagad, de patanda ing penapili ng Jesus karela. At si Jara na ing apunan para king Paskwa. Inyong mabengi na, Jesus kesulo na ring labing adwana, at kabang mamapun la, may salita ya Jesus at gana. Sasabihan kong tutuke kayo, ing metong ke kayo malapit na nakong ipanganyaya. May balisa la, Luke ding alagad kanitang sinabi ng Jesus, at metong karela, kitang na kaya. Gino, ako po. May kibat ya Jesus. Ing mitiltil, king tinape na king salsera, kagnan ko, iya, ing manganyaya ka na ko. Ing anak ning tao marapya king kamataya na, antimoing inulada ring kasulatan. Dapot makalunos na itang taong maging kasangkapan, king pangapanganyaya ning anak ning tao. Mayapang epalak para kaya, ing ene mi bait keti king yato. Judas, ing mga nyaya kaya, yan naman kanita, ing migsalita. Ako galang ing amanuan mo, maestro. Nga nang may kibat Jesus. Ika na mismo, ing sasabi. Kabang mamapun la, Jesus kinawayang tinape. At kaibat ng minapse panalangin na kapasalamatan, piraso na ing tinape at pinyene kareng alagat na at ngana. Kunan niya iti at kanan, iti yung katawan ko. Kaibat kinuha na yung metong kakalis. At inyang may kapasalamat sa King Diyos, binyene karela at nga lang sinabi. Minum kayongan kaniti, huling iti yung daya ko, ang maging tanda ning kasunduan, ing daya kong mibubu para karing dakal, king pangapatawa da ring kasalanan. Sasabihan ko kaya kayo manibat ngeni, ena ako minumalak pa si bayo, hanggang eko inuman, ing bayong alak kambeyo, king kayarian ang impako. Seli si Rengkin takanita, ing metong at dalit. At kaibat, linwal lang papunta, kim bundok ting Olibo. Jesus sinabi na, kanetak karela. King mismong benging ite, painggulot kayongan kanako, ulinging kasulatan sa sabyana, panasakitan king pastol, at ding tupaning kawan, na misalbag-salbagla. Dapat kay bat kung sino bling mebye, munta ko Galilea, makauna ke kayo. Panamdam ng Pedro kaniti, nga nang sinabi. Kapilaman, eko painggulot keka, agyang ting sabla, lakwanda ka. Sinabi ng Jesus kang Pedro. Sasabihan kong tutuke ka, bayo na kwang tulaop ning manok kaniting bengi muring iti, may katatlong okdo mo na akong ikuang alingad. May kibat siya i Pedro. Kapilanman, era kay lingad, agyang misan dako paten, kambem. Ting sablang alagad pa kanyan mo naman ing sinabi ra. Kay ba't Jesus kambera ding alagad na miras laking metong alugal aw sandang Getsemani at nga nakarela. Malakwan kayo pamuketi kabang ako, munta ko bandaketa, ban manalangin. Di kinala ri Pedro ang pondeng adwang anak ng Zebedeo. Deta nga na yung lungkot at meligalig yang yamunano at nga nakarela. Tutong mabayat ing panamdaman ko,
Halos masaspakyay ning salo ko king lungkot. Manaya kayo ken, at makipaglame kayo kambeko. Sinulong niya pang bagya at migsakabya king gabon. At nga lang may nalangin. Iba kayo, nung malyari, dayu me kakoy tingkalis. Dapat aliwain kaburian ko. Nunin kaburian mo, iya ing matupad. Kay Bat, beli ka na laring alagad at disna na lang matutut. At sinabi na kang Pedro, Eyo talagang agyong makipagpuyat kambeko, agyang metong mo mangoras, kayo sukat matutod, manalangin kayo, ba kayong manabuking tukso, ing espiritu bisaya, dapat ing laman may naya. pasibayo, likwa na lang Jesus, at sakaya may nalaling kadwakoklo. Nga na, Iba kayo, nung malyaring lagpus ka na ako'y tingkalis, hanggang kay aldukan, ing kaburian mo, yaing matupad. beli ka na lang, misan pa ring atlong alagad. At pasibayo, disna na lang matutut. Pilit lang bibipiyak ka mata. Likwa na lang ka rin, meko yung pasibayo, bayang manalangin katlunguklo. At makanyan mo rin yung penalangin na. Kay ba't beli ka na lang, ring alagad na at nga nakarela. Matutod kayo pa't magpainawang gangene? Lawan nyo ing oras, miras na. Baning anak ning tao, manabuyak ing gamat daring taong makasalanan. Mibangon na kayo, makotana, hoy ninang taong manganyaya ka na ako, daratang ne. Eya pa man mayaring magsalita Jesus, dinatang niya Judas, ing betong karing labing adwa. Kaya benala, ring dakalalaking magdaladalang espada at batuta. Dedi, ituburan lang ibat, karing pamuntok ka pare, at karing makatuwaling balen. Ngeni, intaksil, at inyang binyes, senyas karing kaya bena. Ing uman ko, yapining taong buri yung dakpan. Dakpan niya yung agad. Inyang mira siya karin Judas, kataglos-taglos ng linapit kang Jesus, at agnan inginumane, nga na kaya. Ing kapayapan, manatili ka, maestro. May kibat siya, Jesus. Abe, tuparan mo ng malagwa, ing sarya mo. Linapit la, kanita ring tao, dekap de Jesus at telanteng matalig. Ing metong ka rin kayabe ng Jesus, telanet begot kanita ing espada na, at dinigpas ne, ing alipan, ning matas at apari. Ataping as ne balugbog. Sinabi ng Jesus kaya kanita, Sublime king kaluba ng espada mo, uling ding gagamit pataram, king pataramla naman mga utas. Emuwari balo king malyari kong manyawad saud kang ipako, at nyenimurin malyari na akong paralan may gitlabing at duwang batalyon na angel. Dapat nung itaying gawan ko, makananong matupading profesiya, rading kasulatan, sasabihan daking antikaniting sukat marapat. kay ba't nga nang migsalitang Jesus, kareng taong makakubkub kaya. Kailangan waring datang kayong magdaladalang espada at batuta para dakpan nyo kayo. Metong kuwaring tulisan, balang aldo linuklukot tinuro kilubning templo, at eyo kubitasang dekapan, dapot itingan sukat pin mga palyari, ban matupad laret ang profesiya, rading kasulatan. Ding sablang alagad, ikonte kanita, at tinipladla. Ding dinakap kang Jesus, dilare kay balianing mata sa paring Ikaifas. At ilo ka rin makatipon, ding eskriba, ampong ding makatuan ng balen. Makatukila, nema ni Pedro, tikyane king makarayo hanggang kimpatyo ng palasyo, ting mata sa paring. Sinalangi ka rin king patyo, at may kiluklukan niya ka ring gwardya. Banang akit, nung nano, ing mapalyari. Ding pamuntok ka pari, ampong ing kabelugan na Sanhedrin. Pilit lang maninto ni Bidensyo, laban kang Jesus. Agyang itangeto to, barya mong atulan kamatayan. Dapat elam may nakit na numan,
Bistaman dakal na rin may kusang linapit na may maggawang sumbong laban kaya. Katataw dyan nating adwang taong linapit at karang migdeklara. Ing taong ini sasabyana, Agyo keng lasakan, ing templo ning Diyos, at kilog ning atlungaldo, italakad keng pasibayo. tinalakad niya kanita ing mata sa pari at nga nakang Jesus. Ala ka nga pakibat kaniting sa sandalira laban kaya ka? Naniting ebidensyang sasabyan daring taong deti laban kaya ka? Dapat, ay abubulad ni Jesus. Pasibayo, ing mata sa pari nga nang sinabi kaya. King lagyo ning Diyos sa mabye, pasumpanda kanyen, sabyan mo kaya kami nung ikapin ning Kristo, ing anak ning Diyos. May kibat niya i Jesus. Ika na mismo yung sasabi. Kandi mo rin sasabihan ko kaya kayo manibat ngeni. Akit yun ang anak ning tao. Makalukluk yaking wana ning lubos mayupaya. Adaratang yababo ring biga. Panamdam na kaniti ning mata sa pari. Ginabak na ing sarili ng imalan at ngana. Lepas tanga na ning Diyos, at alata ng kailangan na luwang tumistigo pa. O yan, ikayo mismo dimdam yun ang kalapastanganan kin Diyos. Naning pamalakyo. May kibat lang. Kailangan niya magdusa, paten niya. Pigluran de kanita king lupa at sakare penembok. Deng aliwa kabang panang palingan de ngara. Manula kang yan, iking daramdaman mi o Kristo. Sabyan mo kaya kami nung ninong tinampaling kaya ka. Samantala, ni Pedro at sikin luwal, makalukluk ya kaya tiking patso ning palasyo. Lepita ni ning metong karing babaeng ipus ning mata sa pari at ngana. Ikaman, kayabe na kang Jesus at tawag Galilea. Dapat ni Pedro, lingad na iti king harapan daring sabla at nga nang may kibat. Eko balo nang sasabihan mo. Tinwalya kanita Pedro at mitaya king lele ning pasbul ning patso. Igit niya ka rin ning metong pang-ibo sa babae at nga naniti kareng taong at ka rin. Ing taong ini, kaya beneng Jesus a Nazareno. Pasibayo, lingad ng Pedro iti at nga nang may kibat. Susumpa ko, king eke akikilala man yang taong yan. Ba't ning mapila na pinandit, ding taong pakatalakad ka rin, lepitan de at ngara kaya. Emo lilingad, metong kapin ka rin kayabe na. Ken mong puntunin pa magsalita mo, mararakap na ka. Metong ka namang tao Galilea. Kanita, Pedro, miyumay niyang minyumpa. Parusana ako man ning Diyos, nung katutuan ning sasabihan ko. Eke akikilala yang taong yan. Ketang pinandita ita, inulaw kya ing manok. At aga na ka ng Pedro, itang sinabi ng Jesus kaya. Bayaw tulaw ing manok, makatatlo mo ng ukdong ikwang alingad, king kilala mo ko. Linwalya kanita Pedro, at may nangis siyang emunalo. Kabukasan na yaba kamaranon, ding sablang pamunto ka pari, at ding makatwa ning balen. Bisa sanggunirang king ipapatere, Jesus. Pepagabos de at delare, at inarap king gobernador ay Pilato. Inyang itaksil ay Judas, sikit ng biyatulan niyang matay, Jesus. May italaban niyang konsesya, king depatana. Binalik na laring at lumpulong puwaltang pila. Karing pamunto ka pari, at makatwa ning balen, at nga nakalela. Ku sukat gewa, ing panganyaya ke, ing taong alang kasalanan. Dapat ngarang may kibat kaya. Nanong pakialami kanita, problema mo ng dili mo yan. Judas, belibag na la, ring king sanctuaryo, ring kwalta, at may koya. Linwalya at bidigtina, ing sarili na. Ring pamunto kapari, pinulod na la, ring kwalta, at ngana. Abli lang daya reni. At labag king batas, ingiyabi at ala ka ring pondo na ning templo. Inyami sa sanggu nila tungkol kareti at ginamit dala ring kwalta, bang saluan,
ing gabon ning magtatalu. Iting gabon gewareng pingangatputan kareng layuan. Iti ing sangkan inyanggang ini awsandeng gabon ayabling daya. Kanito meto pa ding propesiya ni propeta Jeremias. Kinwarala rekatlong pulong kwaltang pilak igalagang tinuring daring anak ng Israel para panyarira king banal at kinamit dong panyali king gabon ning magtatalu. Antimo ing inutos ning ginukanakaw. Jesus hinarap dia kanita king gobernador at pengot na ning gobernador king anti kanini. Ika pininga ari daring udyo. May kibat siya Jesus. Ikayo na mismo yung sasabi. Dapat alayang pekibat na luman. Tungkol kikisandalira ding pamunto kapari at ding makatwaning balen laban kaya. Inya ipilato nga nakanita kaya. Mudaran naman iting sablang sa sandali ralaban kaya ka. Dapat Jesus ay may kibat metong umang amano. Inyang gobernador may ganin langin niyang emunano. Ngayon balang banwa king wakasyon ng piyesta. O ganin ng gobernador yung mibulos metong kareng preso. Itang adwana ng balen. Kanitang panahon na ito, ating metong nga pekabalitan na preso milagyong Barabas. Kanya kanitang makatipon na rin nakalataw kitang ng Pilato Karela. Nino yung buri yung ipabulos ko para kaya kayo. Ibarabas o Jesus, ayaw sandang Kristo. Pablasang balo ng masalesa e Pilato, king irapde kaya Jesus, pauli na mo ning diryara. At demo ito, kabang kasalukuyan ng maglitis Pilato, keta king piyukuman, ing makabalena at inyang tiburan, bang ipayabot na kang Pilato. Kasana makalam tungkol king taong yan, ala namang kasalanan. Uling iya kumipain dato na lug, manibat na benging maninap ko tungkol kaya. Ding pamunto kapari ang ponting makatwan ng balen, inapluk dala ring mikakaldang memalen. Barang adwan kang Pilato, ing papulos rin Barabas. At ipapatere, Jesus. Inyang magsalita yung gobernador at kitang nakarela. Tino ka rin adwaing buri yung ipapulos ko para kaya kayo. Ngarang may kibat, Ibarabas! kitang ng Pilato Karela. Nano naman yung daptan ko kang Jesus, ayaw sandang Kristo. May kibat lang ang nanagnan. Ipapako may kay Cruz! Nga ng kinutang Pilato, Bakit? Nanuwarin dapata ng marok. dapat lalo lang ginulisak hanggang binit na. Ipapako may kay Cruz! Inyang ikit ng Pilato, kingalani nga karapan. At po tami kakagulwan pa, pepakwayang danum at inasnoreng gamat na, kingarapan da rin sablang tao, at nga na. Ala, kung pakibatan king kamatayan ng taong ini, ikayong bala kanyan. Ating sablang tao, ating metong muwaring siwala, ngarang kinulisak. Parusa ng Diyos, dugpa kaya kami at kareng anak mi, nung waritin taong yan, nakatuliran ing mate. Pepabulos ning Pilato kanitay Barabas. Jesus naman pepabatbat ni Pamo at kaybat pepako ni king krus. Ding sundalos ng Pilato, ninubde Jesus king palasyo ng gobernador. Ating kabilugan na tapok, migpadurot la kaya. Likas na kaya, ing imala na. At pepasuluran ding balabal la kule ubi. Kaybat, ginawalang korona king susok alinay kora at pinatong de kaya. Pepatalan ding metong at imbuking gamat ng wanan. Kaybat samba si Claudla, king arapana, at pitaru-tarude at karang sinabi. Luidya, ingari daring udyo! Piglurande, at kinware kaya ing timbu, at pipukde kanita kimbuntok na. Inyang tiknangan ding pitaru-taru, likas na kaya ing imalan akule ubi, at pepasulat ding pasipayo kaya ing imala na. At kay bat linwalde para ning ipako king krus. Ganitang lulwal na king syudad. Asa lubong ding metong nga tao si Reyne, Simon ing Lagyuna, at pinilit ding mamusa niti king krus ng Jesus. Karas na king lugar na mayawos Golgota,
lagyong mga baldugan, lugal ning bungo. Pepay dumandeng alak, asemutanan at du. Kabud at akmana, enabelaw sininong. Pinakura ni King Cruz at kay Bat, di parti-partirang ingimala na king kapamilataning sapalaran. Kay Batanita, linuplok la ka rin at bintayan din. King kabuntukan na bibili lang kasulatan tungkol king sandali laban kaya at tikaniti ing mababasa. Iti ya Jesus singari dareng Hudyo. Kaya gyana pinakurala naman karin krus ding adwang tulisan mingat bala kaya. Ding taong lalabas pipiling la at palmuran de Jesus at ngara. Ika, imbisang maglasak king templo, at kilob ning at lungaldo, italakad meng pasibayo. Matemo iligtas ngayon ing sarili mo, kuldas ka ken krus mong yan, nung ikapin ing anak ning Diyos. Ante mo rin, ding pamuto ka pari at ing makatwa ning balen. Pitaru-taru dyan naman at ngarang sinabi. Ding aliwang tao, linigtas na la. Dapat, napala arigtas ing sarili na. Iya kanuing ngari daring Hudyo, nung kuldas siyang iniking krus, maniwala kami kaya. Manaligya pala king Diyos, at sasabyan na king yaing anak ning Diyos. Albenta mo pin, nung buryaning iligtas ning Diyos ngeni. Pati na ring tulisan na kayagnan ng may pako king Cruz, makyabela king papalamuran na kaya. Inyang uktungal doon na, ing kabilugan na labwad, may ralamdum, manibat, minabot at oras. Inyang magalas tres na, Jesus kilait ng masikan. Eli, Eli, lama sabaktani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? ding mapila na pakatakad ka rin, tindamde at ngara. Ausanay Propeta Elias! Ing metong karela, milaiyang agad-agad. Inawayang ispongha, sinoso na king masla mayalak at tinastanay king metong atimbu. At sibukaning painuman. Dapat ding aliwa ngara. Albenta mo nung datangan nepin, at iligtas ning Propeta Elias! Dapat Jesus, misam pa, kinulay tiyang masikan. At debili ni ing espiritu na. Siklod at migunam, king mapila na pinatid. Kanitang pinandita ito, ing tabing king templo. Biglayang may gabak, manibat babo ang galala. Minayon, at may nga balbal ring taong laring batong mga ragul. May nga buklat lara, ring pansyon. Ding dakal na taong banal, apakukut-kut, may manyubli lang mebye. At deti, kaibat ng sinubling mebye Jesus, may magruwal karing putputan, mintala king banala syudad, at pepakit la karing makadakal da kalatao. Kabang mapalyari ita, ing kapitan daring sundalos, ang ponting sundalos akayabe ng magbante kang Jesus. Ikit ng minayon, at ikit da ing sablang may nga palyari. May nga takutan lang yung munano, at ngarang sinabi. Tutupin king iti, anak nening Diyos. At tilo naman ka rin magubasid makarayong bagya. Ring dakal na babaeng tinuki kang Jesus, manibat Galilea. Ing lingap, karing miyayaliw ang pamangailangan na. Kabilang nakareti, ni Mariang Tao Magdala, ni Mariang Imara at Isan Sato at Jose, ating Imara
ding anak ng Zebedeo. Inyang bayo mitakoping silim, ing metong mabanding tawa Arimatea, dinatangya, ing Laguna, Jose. Metong yan namang alagad ng Jesus. May kikitsa kang Pilato at may kisabi ni, ing bangke ng Jesus. Pilato, minuto siya kareti, ganita king ibere, kang Jose, ing bangke na. Kinuha na yung Jose, ing bangke, at binalot ni, king metong abayong mula sa linin. Binili ni king sarili ng pansyon, akababaywa na pang pamong pepalukit king bato. Kay bat peparagos ni, ing maragul na bato, bilang pekatakap king kutkutan, at layon na yung minuli. Melakwan lang makaluklok ka rin ni Maria ang tao Magdala, at itang tao metong pang Maria, tatanuran de, ingkutkutan. Kabukasan, nga nawari, itang aldo katukining pamagsadya, ding pamuntok ka pari ang ponting pariseyo, abe-abe lang may kikit kang Pilato, at ngara kaya. Ginoong Gobernador, at tatandanan mi po yung sinabi na ning mapaglinlang ay ita, kanitang mabiyeya. Mi pasulbyan kong niye king katlong aldo. Ipakisabi mi sana pong mayaping mutos kayo po, para ipabante ang maigpit ing kutkutan ng gaking katlong aldo. Banketa, elang malyaring milapit ka rin ding alagad na. Magkang panakawan ding bangkena, at ipamalitara ka ring tao, sinubliyang mebye, inganti kaniting tauling kalaraman, igitana pa yung mga papauna. May kibat siya kanila, Pilato. Dali, di nanda kayong sundalos para ipabanteya ikutkutan. Sulong, gawan niyo yung masanting diling paralan, abaluyo. May kulapin kanita at pekapil dire ingkutkutan. Dininandeng selyong tingga at ing takap pabato. At likwan daw makatanod ka rin, ding gwardya. Ing maya pabalita ning Ginoo. Pasibayo po, good morning po kay Kongan. Pakigrityo po rin kasiping yung good morning. Among Mac, among Meg, pasibayo po, good morning. Makabakabaya po itang binasami, ne po. Atin niya pang drama. Once a year yamong mababasa iti, neng Domingo de Ramos, o Domingo ning Palaspas. Because today, Palm Sunday, mentrata mo, kareting banalayaldo ning kekatamong liturhiya. Holy Week, Semana Santa. At ngayon aldo po, gaganakan tayong maligaya ng pamilub Jesus, karin Jerusalem, nuno ka rin sa lubungan de ring malda, antimong metong ahari. O ita po, keng gulot, itang imahi nanita. Likas dala ring balabalda, at kebit king dalana ning Ginoo, ding tao tatalan lang palaspas, at kukulisak lang, hosana king kakatas-katasan, nuan niya yung daratang king lagyo ning Ginoo, ing anak ng David. Bala mo po, ngeni. Ne? It's a familiar story. Atin maglagay balabal, atin magkantang osana, itamongan tatalan palaspas. Karakaldang sinagana keya, anyang lungobyaking syudad, karakaldang kukulisak, hosana nuan ka, ikang daratang, karakal dawa siwas palaspas, simbolo king Jesus, ing ari ding Hudyo. Karakal nakakaluguran, at talatuke ning Ginoo. Dapot, kaluguran kong kapatid, baluta mo, ketang may basang makabang ebanghelyo. Marakal lang sinalubong king Ginoo, pero anyang umedan dakpan, at atulan kamatayan, king krus sing ginutamong Jesucristo,
detang hanggang kukulisak, o sana nuan niya'y ngari, ni palitan, ipapako yeking krus. Paten niya yan. Detang dakalataong at syukarin, bang salubungan de, makanyan karakal, ding manatad kaya, papuntaking kamatayan. Ding dakala kakalugura na, ampon talatuki, metong manala, meg sila kolangan, at ding mitagan mo, detang kapurit, ampon mapilan. Detang tatalan palaspas, ing tatal nandangeni, pamaspas. Inimekad, ing kukutang tamo king sarili tamo. Ngening umetayang umpisan, deting malayaldo. Nano tamo king arap ning Ginoo, at nano tamo karing kapara tamong tao. What do we hold in life? Palm branches or weapons of torture? Palaspas o pamaspas? Tatanggap kang maluwalas o manyugat kang malalam? Pag maragulda ka ring kapara mo o pag maragulan mo la? Katulanda ka o pikatulan mo la? Tatalan kang palaspas o pamaspas? Yours is the choice, my dear sisters and brothers. In kasalpantayanan tamo, kaluguran kong kapatid, eya mo pumanalumpakan at masusukad, patsedakal ing grasya, patse manawat masagana, patseng ega nagana masalese. Dapot ing kasalpantayanan, lalong maging mas malalam at maging tutu, patse libutad ning kasakitan at libutad ning mabayat apupusanan. Even in the battered, tortured, and suffering phase of life, we strive to stand strong and to still wave our palms. Libutad ning kasakitan, libutad ning mabayat apupusanan, agyang papalayng kamatayan, maging malalam at tutu, ing kasalpantayanan, karetang manatiling, tatas dala, ring karelang palaspas, at wasiwasla. Karetang ang gaking katataulian, biyasa, o pagkapilitan dang panalakaran, ing karelang kasalpantayanan. Sa harap man ng bagyo o unos, sila ay natanatiling patotoo kay Kristo. Amen po. Sisters and brothers, one great aspect of our Christian faith is its unwavering character. Christianity, as they say, is the religion not of the faint of heart, but it is the faith of the courageous. Detang bitasang kukurol, detang susukuking biye. O yaning tunay o laganing pamaging Kristyano. Bakit? Uling iti ikitamong masala king ginutamong Hesukristo. Menatiling masikan, matatag kasalpantayanan, king nasa ning ipanang at sumanwa hangga king katataulian. O iti mo naman po siguring masalang paganaka at panagkat ke katamo. Ngening aldo, misasakab ka man, pagkapilitan mong talakad pasibayo. Mabayat maning ke kang pupusanan, sad-sad me ang gaking katataulian. The beauty of the palm branch lies behind its symbol and meaning in our Christian faith. Masakit tayong leguan at ulaga, daring tatal ng tamong palaspas, patse balo tamo'y kabaldugan dareti,
king kekatamong mismong kasalpantayanan. At nanoy apoing kabaldugan, dareting palaspas, yapining pangamartir. Ela mo po design o accessory deti, karing baleta mo, nune atin lang malalam pawaga. King ding Kristyano, martirla. Libutad man ning kasakitan, at arapan nagyang ning kamatayan, patutuanan at panalakaran de, ing karelang kasalpantayanan. They stand strong, waving their palms until the end. And you know, we have the greatest model, the greatest martyr, our Lord Jesus Christ. Uling banyat bus na katamuking kaya katang kasalanan, at yatad pabaliking ipa, dilalan niyang pamaylasa at kamatayan. Hanggang akamit ning ligaya ning pangasubling mebye. The second reading for today says, though he was in the form of God, he emptied himself, taking the form of a slave, even accepting death on the cross. Diyos siya, dapat linubas na iti at meging alipan, mete king krus, ban ayat busne ing kaluguran ng tao. Ingkutang po, ikayo, sano yung kekang tatalnan king biye? Sano yung kekang wasiwas? Palaspas o pamaspas? Yours is the choice. Amen. Pasyag tayo ing kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king metong a Diyos, ipang lubos mayupaya, mengawaking banwa ang ponyato, king sablang mayakit at mayakit. At king metong a Ginoo i Hesu Kristo, anak ng bugtong ng Diyos, mibayit king ipa, bayu pa king sablang panawon. Diyos, ibat king Diyos, sala ibat king sala, Diyos at tutu, ibat king Diyos at tutu. Mibayit megawa, kayagum king panga Diyos ning ipa, aking kapamilatana, megawa ing sabla, king ulita mong tao, at paulining pangakabusta mo, tinipaya ibat banwa. At mi katawan niyang tao, lalang ning banal a Espiritu. King Birhen Maria at milyari ang tao. Mi pakuya king krus, paulita mo naman. Lalam ng upayang Poncio Pilato. Lina saya, meteya at mikutkot. At sinubli ang mebye king tatlong aldo. Agpang king ula ring kasulatan. At menukyet siya banwo, makaluklok wananing ipa. Pasibayo ang datang bitmong ligaya. Banmukum karing mabiyayang pon mga mate, ating kayang kayarian alang kapupusan. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, Ginoo at babyebye, amen ibat king ipa ampon king anak, akambe ning ipa ampon ning anak, miyagnan misasamban ampon mipaligayan, menasbukya king kapamilatan daring propeta. Sasalpantaya ko king metong akapulungan, banal, katolika at apostolika. Papasyag ko king ating metong abinyag, king pangapatawad da ring kasalanan, at panayan ko ing pangasubirang mereng mete, at king biedatang alanganga. Amen.
Kapatag, ngening milalapit ni ing piyesta ning pangasubling mebye, manalangin tamong taimtim king ginong Diyos tamo, kambening malala makasalpantayanan, adwan tamo para kay katamong may binyag, para karing magsadyang pabinyag, at para king mabilog gayato, ing mikarake tamong lalong ganap king biyen ng Kristo, ing kaya katamo pong pakibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banin banal a kapulungan, lalo yang makiwangis kang Heso Kristo. King pamagdakbena, iba't king kasakitan papunta tamo king ligaya. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding pamuntok ting bansa, makiwangis laking anak ng David, king kapambaban, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding mibubo king biye, para ka ring aliwa, makiwangis laking Ginoo, makapako king krus, king lugod na ka ring aliwa, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bani tamong lulob kaniting banala paruminggo, makiwangis tamo king magtusa ng alipan ng Diyos, king pamandalakit na, iba't king kamatayan papunta kimbiye, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Adwan tamo ngayon sarilitang kapagnasan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O mapamakalulong iba, kapamilataning kamatayan ng Jesus ay anak mo, pepakit meke kami ing dalan, painturo king biye alanganga. Sopan mo kaming tanggap, king kaburyan mo para kay kami. Mapaminto, ampon, mapanalig, antimoya. Kapamilatan deting panalangin, makapakirake kami sana king biye, ampon lugod mo, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, ban iting kakatamong daon matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karing gamat mo, kingi kapurit kaligayan ng kekang lagyo, kiki katamoy sa plala ating mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ing pamaylasa ampon kamatayan ng Jesus ay anak mong bugtong, papalyarian na kami sanang maging matampa harapan mo, king sarili ming sikanan ala kaming arapat na anuman. Dapat iti sanang ganap ng sakripisyo, apakiyabuta na para kay kami ing pakalulu ampon lugod mo. Iti adon miking kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginumanatili kay kayo. At keka ante mo. Itasyo la ring pusoyo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan dakang parati, ampon numan ka rin, oy pa Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, ampat king kapamilataning makakabos ng pamaylasan ng bugtong mong anak, may biyasa yang kinilala ing metoyato king kamalan mo, at king pasabi ng upaya ng krus, sinibol ing kayatulan king yato, at ing kayupaya ng Kristong may pako king krus. Ulinita o Ginoo, ikamiman kayagom ding sablang anghel ampon banal, kikilalanan da ka, at king mitmong tula ngaming kakanta. Ikapining banaloy pa ating meto lelangan, matampa kang pupuryan, uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at king upaya ning banal Espiritu, pagkalaman mong biye ing sabla, layon pa banalan mo, alakang tok ng mititipon king kapulungan mo, banketa manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbug na, ing dalise dawon miyampang yaking lagyo mo. Ulinita oy pa pagamuamumoy, palukob ampon pabanalan mula king Espiritu mo reting ayin na darala, ampon darawon mikeko, ban magawalang katawan ampon daya ning anak mo, Yesu Kristong Ginumi, aminutos kay kami king pagmasusyan mila reting misteryo. At atandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, kinwani ing tinape, at pepasalamata na kat pinuri, piraso na ing tinape, dinuwang na iti karing disipulo na nga na, kuanan niya iti ikongan at kananye,
Iti ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinuha ng kalis. Pepasalamata nakat pinuri at binuang naiti karing disipulo na nga na. Kuanan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti yaing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ini gaganakan mi oy pa ing makaligtas ng pamaylasa ampon kamatayan ning anak mo ing maligayang pangasubli ng mebye at ing pamaytas na banwa at layon makasadyang salubong king kadwanang panyatang darawon mi yakeka bilang kapasalamatan iting mabye ampon banal sakripisyo balikdan me pagamuha mumi ing ayining banal a kapulungan mo at kilalanan me ing midawon king biyana paulining sakripisyo ning kamatayana biryan mo kaming misut keka pagkalamusana king ikaming mipasiknangan king katawan ampon daya ning anak mo mikatmuan kami king banal ng espiritu at maging metong kaming katawan metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang dawon keka at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo muna kambening Juan na Maria kapilan man Virhena induning Dios kambenang San Jose ing esposo na kambering Juan mong apostol ang pamaligaya mong martir at ding sablang banal pauling pamamila tanda manalig kaming mirinan kasaw panalang patanat king arapan mo. Hoy pa, idisan ang ay ning pangasut mikeka, pasulungan na yung kapayapan ng ponkaligtasan ding sablaking mabilog ayato, pasiknangan me sana, king kasalpantayanan ng ponlugod, ing banal kapulungan mong kasalukuyan maglakbeke ti king yato, kambening talasuyo mo, i Francisco, ing Papa mi, i Florentino, ing Obispo mi, ding sablang Obispo, pari, lalong-lalo na among Noli, among Meg, among Mark Anthony, ampon diakono, ding relihiyoso at relihiyosa, at ning mabilog a kapulungan, agewa mong sarili, keka. O mapamakalulong ipapakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad harapan mo, lunusan mo lamang atipunan, ding sablang anak mo, nula pa man makasaot. Ding kapatid ming mayango na biyet, ding sablang keka, may matulampon memo na ketiking yato. Malugod malasan ang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alananga, kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato ing sablang bage, maya. King kapamilatan na kambena at kaya, ipang mayupayang tutukagum ng Espiritu Santo,
Pupurian dakat parangalan manggaman kingalangangga. Tatalantang palaspas ustong mga dita mo. Ay niya nung bisa akong talan palaspas kesa pamaspas, makyabe kayo king pamagkanta king ibpami. Pangadiya po ini at iro na kaya katamo ning apong Ginoo ikanta tayang ini. Ibpami samban yaing lagyumu datangin kayarian bipangituan inugmu ketisuli antibanwa pamintuan ingulugmu ingkakanan mi kingaldo aldo ibiemu ke kami kingaldo nemi amponi patawatmu ke kami. Kasala ke kami mangay muket paisaul king tukso nunay kabus king marok. Ikabus mo kami king sablang marok ay pa malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang pagpanayan ampon pagsadyan mi, ing panyatang nang mitmong ligaya, ning talapangabos mi, i Yesu Kristo. Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiyay ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawen mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, pamayapan me at bilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalangangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sanang parati kaya kayungan. At kaya ka ang tumurin. Pakitangin ni ing pamisasan metong tamuking kapayapan.
tamong pepailasa, may kasakit, mete, king krus, at sinubling mebye, bana kantamong ikabus, karing katamong kasalanan, mapalad tamong kinambirana, kaniting banal na ngapunan. Ginoo, kung matampan tanggap keko, dapat ikasme nga mano mo, pumayat na. Ing katawan ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan laring CGC o Asirets, nung no ka rin tamo maglinyang, baydahan niya pa rin po at ala ng sasabing amen. Salamat po.
manalangin tamo. O Ginoo, salamatan da kakareting banal mong kalam, ing kamatayan ng anak mo, at dana na kaming kapayapan, at patibaya na kami kasalpantayanan. Manano na sa naging pangasubli ng mebye, di na kaming pamagparati, layo na kaming tayran king kaligtasan, itiadwan miking kapamilatan ng Kristong kinumi. Luklok ko po sa guli para karing announcements tamo. Iti pong Sunday ni Palm Sunday of the Lord's Passion. Yapin mo naman po ing alay kapwa Sunday. Yapin po atin tamong second collection ngeni. Saup tamo. Antimong lugod tamo karing kapatad tamong mas mangailangan. Alay kapwa ya po. Ing kakatamong second collection ngeni para king kakatamong lalawigan Kapampangan. Ing sakop po o ing Social Action Center of Pampanga ya ing manibala kanyan. Nya karintala i-forward ing kakatamong saup ing sakop ya po ing manibala king alay kapwa. No pong atintamong business o lakad king kakatamong opisina, pakiduwang tayo po Joven, ing kakatamong secretary. Uling ngening Holy Week, sarado ya po ing opisina tamo, pero i-entertain dala retang ating pamangailangan nung ating kayong papa-schedule o na anumang pamangailangan, sabihan nyo mo po ketang kakatamong security guard at ating pong taong lingon kay kayo. Atin tamo pong confessions bukas, pamangumpisal, Lunes Santo, alas 4, ang gayang alas 5 ninggat panapon. Inumpisan tanay po napon ing kumpisalan. Napon po alas 2 hanggang alas 5 ninggat panapon, pe pangumpisal la po rempariken. Bukas naman, alas 4 hanggang alas 5 ninggat panapon. Kaya ba't po may kamisa tamo mo naman itang 5:30 ninggat panapon. Muna man uling eno man mila ko retang regular morning mass tamo. At sula pa mo rin datang regular 6:30 a.m. mass. Lunes, Martes hanggang Merkules Santo. Clarification mo po tungkol ka rin pabasa, etala po papalako rin. Pakisabi na mo ning Mayor, kapamilatanan itang sulat ning Arsobispo, anggat malyari, ang galang Merkules bengi ring pabasa tamo. Bangkanita itang Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, makapagsadya tamo at makapakyabe tamo, keng mabilog ka Santa Iglesia para ketang Easter Triduum. Pamagsadya at pamag-celebrate tamo para keng pamanyubli ng mebye ning kakatamong Ginoo. Pabalo tamo po kareng papabendisyon palaspas, ing bendisyon palaspas, kilog nening misa. Magumpisaya po karin pari, anyaya ko migaganaka, balang misa, atin tapo pong 7 misa kanyan, mabendisyon la rin palaspas. Anya kay ba ning misa, eko po lalapit keni, at manyawad bendisyon. Emila po bendisyonan. Potang next mass ta kanyan, alas 7, maging Sunday schedule tamo ngayon, uling Domingo, alas 7, umpisa na ning misa, karin la mabendisyon ding palaspas tamo. At atin mo naman pong lamesa keni, kening leleta mong opisina, deta pong gamit para pelnalya dareng magsalibat-bat, magdarame, retang karelang gamit, kabitsyo po ka rin,
ating pong paring mag-bless ka rin. Eyo lulub Kenny at Adwan Kimpari, ingi bless nala, basta't kabitso ka rin, manaya kayong bagya, siguradong ating paring munta ka rin para i-bless nala po, retang gamit, gagamitan da reng magdarame tamo, reng magsalibat-bat. At siyo po itang table, kening lelening opisina, keni pong side ay ni. At kalupa na naman ng gagawan tambalang Domingo at intamo pong fundraising sale keng patio. Ayo po sana kakalinguan sa Salimburo, ampong tidtad. Bangkanitay na ko maglutong almusal, yan among ulaman nyo ita, at may kasawp ko pa keng papagawa tamong pisamban maragol. Istong sinali kayong buro o kaya tidtad, sasawp ko po keng kaya katamong reconstruction o restoration naning pisamban maragol. At dakala salamat kaya kayo man, deng mag-serve ngeni, at ikayong alang sawang susuporta, king kaya katang parokya. Talakad tamo po ngeni at tanggapan, ing bendisyon ning Ginoo, kapamilatan da rin kaya katamong pari. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kefa antimuri. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupaya, ingibating anak kating Espiritu Santo. Amen. Mayari niya po yung misa, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.